Il 12 de febbraio era la festa de Sant'Eulalia. Sant'Eulalia è la patronessa di Barcellona a me la Virgo della Mercè. Ma la Mercè è patronessa che depuis il 1969, mentre che la Lio l'era depuis il secolo IX. La cattedrale, primeramente dedicata alla Santo Cruz, depuis l'epoca visigotica, fu in seguito dedicata também a Sant'Eulalia nel 1867. Eulalia era un chato cristiano nascuto a Barcelona, o ben beleu a Mérida, au secolo XIII après Jésus-Christ, sotto il regno dell'imperatore romano Diocleciano. Occupa a guardare les auques sobre la colle Monte Satroba a l'oro d'aro la Iglesia Cattedrale de Barcelona, havia stata stamentata isideo cristiano. Fugì arrestato e bandito in prigione. Refusava d'abjurar sa fe e se soumettre ai procuratori dell'imperatore. C'est quand veille acquis la sorgue et l'inspiration de l'esprit de liberté et d'indépendance qu'anime le peuple catalan, refusant encore à l'oro d'art de se gibler à l'occupation espagnole. La sentence fut terrible par la juventus de Trajan, condamnado a endurer 13 supplices, un percadant de sa vie de passé. Es aquí multe se troba ara a questo carrieretto pendusa que la giovine Eulalia fut cabussata d'engaut dis une buto emplenada de veire esclapà d'espaso de cutello a serra. Buona pulcella, futeullalia, bel cor, belesura anima, voldrent la ventre l'ideo inimic, voldrent la fertiole servir. El non escolte le mals conseiller, quel de oraneit qui mans un ciel, ne per or, ne d'argent, ne paraments, niul cos non la pure pleie sempre amas Deo. Por fu presente de Maximian, qui rexeret a sens di sul paias. Il est norte, don lei nunque gilt, qued el fuiet lo nom Christien. Elent adunet lo suon element, mel sostendreiet impediments, quelle perdes sa virginité, sporo suret morta grand honestet. Sant'Eulalia, que és l'altre patrono de Barcelona, morigué als 13 anys a causa de torturos i tot això. És per la raó de morir als 13 anys que dins el claustre de la catedral hi ha tot jorn 13 aucos. Si un jorn un auco mor, cal la reemplaçar per fer homenatge a la patrona de Barcelona. Se pau veire di la crotte de Sant'Eulalia e la Iglesia Cattedrale de Barcelona, lo sarcofage somptuós de la Santo. Aqueu d'aquí es d'uber una fesla per la festa de la Santo.
La santo era venerato di conte della Maison de Barcelona. E mai d'accordo un concours de circonstances a Beisaia Giuda à la mise en luce de la vie de la santo. En 1092, Mao de Puy, la mère de Raymond Berenguer III, restava in co de sa sœur et Mathilde, l'épouse de Raymond de Sangeli, cour sa cucho. Mai tard, Raymond Berenguer III s'est marié à Dulce de Provence. En 1644, son fils, Raymond Berenguer IV, assegura le tutorage de son époux, Raymond Berenguer III de Provence. En aquesta qualitat, Baio i Templiers, l'Iter de Larzac et d'autres le village et l'église de Sant'Eulalia avaient permis de bâtir un barri et un fort. La dedicata alla santo adempiei forse sta causita, soprattutto in Occitania. Si trova di villaggi du nom de Sant'Eulalia, en Vivares, Gévaudan, Aquitano e de Segur e Rouergue. E mai di villaggi du nom de Sant'Eulalia, il y a forse glaise in Catalogna e in Occitania dedicato a Eulalio.